Mas beta lulok ang. Ano RD yan ya? Photoshop King. Sang-sangi. What? Kapsin kalok ang. Ano nga an order thelo Manila hey when he phone call. Kapsin kan enang. Phone call at ang order. Salam tu ta insu nga tanga local tu ni. In a distance of hey phone number entry na tu ta ni. Order chilak dia order kan hak me kan KFC ya. Ai thei me lawa. Sami ka panila hey athum pali pali kamma na ma. Baksu makan itu orang. Almost done. Hai dia. Bersih kan cara. Suruh mahal makan ni. Discount nama. 40. Masih kan dua mau. Yang ni kalau kita sendiri rokok. Jadi kan discount dari kecil. Thank you. Merci. Sao cần khinh thế lệ ta cần xuống nghe ở. Right, tôi rồi. Ini ya. Mà tao nói sao đâu tạm đấy rồi. Xuống. Varta station ở đây à, lưu tạm. Varta station ở đây nè. Ba cái bên này. Hello, me here. Anh chụp Apa tầm về. KFC dem, boss. KFC cái này đó nè. Aja lah, harus oke, ini itu nih. Hai kan om? Andro. Lutang Wolfgang. Sama nama. Lipen sama. Salam. Waiso. Waiso. Su. Apa ni? Kalau le le.